Amin. Vania adalah Miss Indonesia tahun lalu dan mewakili Indonesia di Bali. Dan waktu itu dia juara 1 waktu talent naik, yaitu juara dunia dalam menyanyikan lagu opera. Jadi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah murid saya dan anak Tuhan yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Amin. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be saved. La luce che tu dai, I pray you will find your light oleh, restera, and hold it in our heart. ricordarci che When stars go out each night, todo destro sei. La mia preghiera, let this be our prayer. Quanta per te. When shadows fill the day, Lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sognamo Un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, con uno Dio, ma lontani vicino, simbolo di pace e di fraternità. Let us be your prayer. just like every child. Just like every child need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we